Андан кийин, урматтуу достор, эгерде мягкий знак менен аяктай турган болсо, мужской роддогу сөздөр между деген предлог анын аягына ем деген окончанияны кошот. Мисал үчүн, учитель деген сөздүн алдына между деген предлогду кое турган болсок, демек учитель аягына карайбыз, окончание учитель деген сөздүн аягына карайбыз. Демек мягкий знак болуп атат, ем деген окончание кошушубуз керек болот. Между учителем, между учителем и писателем. Писатель аягында мягкий знак болгон, ошон үчүн мужской роддо ем деген окончание кошулат. Между учителем и писателем был спор. Жазуучу менен агайдын ортосунда, мугалимдин ортосунда талаш болду. Мисал үчүн, водитель дей турган болсок, водитель деген сөздүн алдына между деген предлогду кое турган болсок, ал ем деген окончание кошот. Мисал үчүн, между водителем и пассажиром была драка. Айдоочу менен жүргүнчүнүн ортосунда согуш болду. Между воспитатель дей турган болсок, аягы мягкий знак, демек ем деген окончание кошот. Между воспитателем и учителем было взаимопонимание. Тарбиячы менен мугалимдин ортосунда бирин-бири түшүнүү болду. Эми между правитель мягкий знак болгон, демек между деген бул ем деген окончание кошот деп айттык. Между правителем и основателем был договор. Башкаруучу менен негиздөөчүнүн ортосунда келишим болду деп, мына ушинтип, эгерде мужской род болсо ем деген окончание кошот экенбиз, мягкий знак менен аяктаган болсо, ал эми мягкий знак менен аяктаган эмес болсо, анда ом деген окончание кошобуз деп айттык.